O te whatalofa atu i le mai mo mai sa mo i nei fo i tūlao le aso. Whatulo atu le nganga whaaloalo i pa ia maulunga e maluaisi o tātou atunu i ona tūlanga whaalupe. Pa ia lava lea wainga ma lātou tama mo lātou wainga. I usonga tu mo mapule. I tu au ma lātou wainga i le tai ma le vaa fonti. Pa ia whaatao to oto ia sa moa. A wale ma malu whale nganu i tapa au mainga. Tainane whale upolu o tō whinga. Ia foi le tua le nei aso wa tātou whesira whai le tai au malama ma le tai au mātango fie. O wale tāpua inga maule au whai ngā luenga te tofi le tua i so se whata whai taulanga te itaio e kālesia kirisiana uma. So se whata whai taulanga i sā mo atoa. Ia o le itu vai o le tāla le lei po le inga sā le vi o le sā auto te talo. Whano no manu a wale tāpua inga mau mo le manuia si o tātou patanu. Whātalo whatu i le nganga whāloalo. A talofa te foi le paia ma le maurunga wha le malo. Mai lava i maunga te tele se i paia maunga iti i lau fionga i leo mamalu le malo ma lau masiofo. Paia o sui o le fono o sui o Sofia e mai se whalitua. E fio lau fionga le fonga whetalai ma le palemene o Samoa. Ia tainane foi e fionga i sui palemia ministal ka peneta. Ia tainane le fono whatonu. E fio foi o ia le whaamsinonga wale fionga ele whaamsinu sili pere steno whaamsinonga li mata mai tai le whaamsinonga Samoa a talofa atu foi le paia maulunga o whaululunga uma o mtanga luenga le malom whala poptonga ia o i tūtino tafa tolu o whainga malo whatau ngai whatalofa atu le ngang whaaloalo Samoa malau tapo ina mai le nei aso ia vi ia le tua o lea ua toe maua le nei lao tā ua tātou te whiofo i ai fo i ma tātou whiwa ai ai. I lau toe taunu mai whanua le mawai ai o nai vai aso i o whaatawhetawhea inu ese. Ia talu sa ili ngā tonga whiti. E momoli atu le nganga whawhtai tele o no lau tau tatalo ma lau tau tāpua inga. E oina o to esea i atunu mamau a e sālangona pēa le o atu le mawhanwhana. E ala il talo ma le tapo iatu ia o whengai ma maftianga o tino. Io lea ia tala masine ia le so o la sau tau si sira mai lo to sau fa iatu. Ina no fo le tunu paula valeo la upu faftai tele le tapo. Faftai le talo to fa fo sira malosi. O to foi mai ai fanua. Ia e tau avele ngā luenga na whiriwhiri ia o mortato malo. Le whai titia foi le whaftai atu le tāpua inga mau. A inga, paolo mangafa, wo mai masani. Ia me se foi le paia o le mamalu maulunga o Samoa o lo lala mapapa au i atunu mamao. Whaftai tele le tāpua mai, talo mai, ia o leo o utoe taunu mai whanua. Mori foi le anganga whaftai tele i le Malo New Zealand ia malelato foi tulanga sa ia le tausinga o lo tangata I whalemai e mai se foi tulanga whawao malo sa ia le tulanga o le sairinga ngase ngase. Mori foi le nganga whawhtei tele pa ia malo malo sa mo atoa o e nau tova atu ia ma tato militino whatasi ia o whataftawhea mo le waru leiva vai aso I New Zealand. E leo stemi la ititi o stemi omi a sa langona pele ngango le mawhanwhana e male ngango le whanga etia ia ono le amana ia e me se foi tūlanga le tatalo ia male tapo inga maualo malosi ana le sau no mai lava li fo mai u whaatanga nosa ia au te le sau fo e pe sa li lifa uma mea uma le lato mai tau male vava ai tūlanga wha soifo maloloina ia ua ia le tūlanga ua taunu toe foi mai whanua e whaawau whiau mtiuti mga luenga. Ia o le tāpua inga mau, malauto mai mo mai, sa moa le nei tūlau le aso vi ia le atua. Haftai lo na lofa malo na anglelei, ua mawhai o na tātou lau lua fisir whai. I whanua, I le langi mama ma le soifua lau lelei. O le atoi le ngang whaftai tele me umalawa, nei tai au ma le tātou fisir whainga, pa ia maulunga o le tātou visa whasala lau, televisi whaasara lau uma le tātou watunu au te teletonu. Ia wā atua tangi le tātou maftanga nei aso.
E pei lava o tātou upu tomua a ololo mai whai ngā whiwhiringa Samoa ina ua outou walauina au. O te o mai tātou te wheiloi. O so o tanga wāmala lata ale whai ngā malo, maloutou pa ia maloutou ma malo, so o tanga wāmala lata tā ua tele. O na iele teli tonunga o aso whapenei tātou te nonofo mala mai. Ini mata upu o langalanga, mani mata upu fo i alia i mai ai, tūlanga o le malama. I le ngata le whaafonga anga le tātou atunu. Ia me se fo imta upu e whailo atu, e le tātou malo, i ona tūlanga au te tele ma tūlanga i tala whenga ia, ini mata upu o lo tūlai mai nei taimi. Ia, sa o mai tau mai lava i atunu ma mau, ma mai tau fo i au tō whengai ma whionga i sui pārmia, ia wha malole on sa. Te lo lava e fo inisi taimi e le ato tangi ele au nanga ma mea uma, ia o tae o whapenei. Tae o manino nei ma tae o tuto o leu o toi fo i mai, ia wha awau tātou ngā luenga. Mo le toile nganga wha tei tele o lau tau o nanga, pa ia malma malu maulunga o lau televise wha sara lau, ia ma televise ma lau tu stala uma le tātou atunu o te teletono. O le tūlanga siri lea ma le tāua o le tātou por kalamine nei aso. Au whapito au ngafa lava sa tau talanga le mai mo mai Samoa, i nei tūla o le aso, ia vi ia le atua. Whafo i se mea sa tau mawhai ai le nā valu vai aso le tātou whainga malo, ia leo o toi fo i mai, ia upasia paketi. Fa solo fo ngā luenga, ma ua o yo o onga ua tātou walu lava leo tā wheloa, wal tau a veina o le tātou atunu. Ia na manatu lea o leo tātou o mai teimi uma, tau pulei tātou taranoanga whapenei, o le i tūtāua, ea o le malamalama o Samoa ini mea o lo o tau whina ngalo i ai, me sir tātou ngā luenga. Ai lava si mata upu o te mana o e whamanino, ai le i whaasolo le tātou ngā luenga le nei aso. Pa ia malmamalu le tātou autu stala, o le tātou vata puia ma le tātou vana nofo. O le mea pito e sili le nā o na tau alunga e lo tangata. A voi tō te fia, po le alava le taimi tau te whina ngalo e tau te whiloai, e whaavanga lava lo taimi tau te whiloai ai, ai mai se fo i taimi a o te le o sau whaile na fō le tunu. O le taimi la le nei lo tau a veina na fō le tunu, e tā ua tele le tātou fsota inga bāwala nata nei. Mai le tātou urua i whiloa inga na tātou whiloa i le urua i aso, o le tātou whiloa inga whale tu stala fo, i sa o whatatia i lava la fu o le tātou vana nofo ma le vata puia. E tatala lo ua vanoa i so se mataupu. Mai tau te whaasoa fo i le vanoa i so se mataupu. Paulava leo la ua ungani atu. Ia tala whengai i matutusa le lei lo whaalolo atu ma lo tau whaalolo mai. Tō ia sa o whaamamafa tele le tātou maftanga. Ma e langona le nganga whaaftai o na o le tō tele o tau e le awhia matangi se whaamtalanga. O lo o tau sisi, o lo o tau sisi pia i tūlanga ia sa o whaatua tua ai le halafu o le tātou vana nofo. I will have a time for anyone and everyone. O la upu nana watu. O a mata upu tātou te whaasoa e whaim whaamanino. Ai sim ta upu te mana e whaamanino whaamamalama na whai atua i leo la o whai unga la whai. Ai rei a mataina le tātou por kalamine nei. E a mata tātou por kalame ina o toa urwhale mai nei le tātou uruai por kalame a o tau veinga le tunu. Sa o tapu ina le newspaper observer e toi a waisa whaataltel noanga lava. O nei mafuanga. Mafuanga ono le tele o tustu singa. Ma tele o whamatalanga sa iei le teimi ai o tele i sau whaile na whone. O ni ta whamatalanga ma tustu singa e le moni ma se. Ma o i sa au tapu ina ai le toe tu ina mai o se la tau sui tato whataltel noanga whapenei. O no te mana tu ele mawhai o no tau e veina pēr le mea lea o le sootanga o le whaaloalo atu peita e le o fua se tapu. O le tele o taimi lea na whatulai mem ta upu nei. E ese whamatalanga na watu, ese whamatalanga e tusi. O nisi taimi e le i whai an interview au wha upu lava u whai. Ma le tele o le whamatalanga e tupu ai le wheitanai ma le whewesi ai o le tunu. Ini whamatalanga le sao ma le moni. Peitai o la urua i por kalame
I to tonu le no foa leo tsau fa ia tuai. Na mai ele tal sanga le fionga le whalulunga ia ana fili. Manisi fa whalulunga le tanga alwenga. Au te mali e ia tafal fina ngalo. Ono leo usau fa ina foa le palimini. Ai abela vanoa. I tulanga whaloalo. Sa au te talia il observer. I le aso leo le tatou rua i whatal te noanga. Le sa au tau si sila o tapal tulanga lea. Peita ai o le iwa le neo vai aso talu na tula il whainga malo. Balu vai aso talu na uifafo. Na o mai tau wai na mai ai le tulanga e selo u whano no tele. Ia te au neo taitai o le malo. Ona wale tasi, wale lua, wale tolu, wale wha o tele. Wa tele ni tu singa wali ia i mai lava le tulanga le nei. Ua mata na o wha le tua o ia. Tu singa o ia i le suel observer. Paftai lo fio mai o la le afia matangi se famtalanga ona e tele ia wai mai oe i se fatal tenlonga tasi mai oe lo fai masui le asole nei peitai ua tele mata upu onga ua tula i mai e atangia i lapa e pei ua fatalonga i vai le tatou vana no formal vanta puia ua utou le manatu fo i lava i tulanga e te tau wai ona fasa o sao tu singa I le meta oto I le angatonu le tala moni ma le tala se ma le tala milo. Ma ua o ta pena le tusi alo ia mese fo I le whamtalanga e tu inatu mo le sirifia le atunu ulau wha iunga o lea ua o taunu iai. Hei me te tele na o mai tau mai fafo ma o vai mai iai te tasi o mta upu o se whamtalanga se a fia I whaururunga o a o mtanga lenga. A pe u faini fontanga I le tūlanga e a fiai lo ua wai fafo ma mea uma whapena peita tūla I mai le fionga I ana whirin whaasao e le ai se fontanga whapea tasin whai ma nisi o le mau tala whaalumaluma o ata ma mea uma e sila ai le lalo langi atoa o le fea ngai au nei o le taitai le tunu uma maftianga o le tino ma mea. Ia au outou wanga I lava e whaid whaalumaluma ia ma le tūlanga le sirisira ma walalo le taitai o le tunu. Palu vai aso no New Zealand o te leva ai se tu stala e tasi New Zealand po le lalolangi. Nga tau te whaia ni upu whaalumaluma va bei se taitai o se malo. A tala noa la tau, tala noa la vailunga o whamtalanga, ma tala noa fo I isu, tala noa I mtau. A se tūlanga whapeo se whesilingia o se mea iei se tamali, anga po se whaalolongia I tūlanga tau aloa. Ia o le tūlanga pito I sili le nano u whaanoa noa telei. Au te tā ofi sa moa malau mai o tātou, o le tunu ua tumu le ava ma le whaaloalo ma le vata puia. Tau si e le vana nofo. Tau si fo le vata puia. Tau si le vaa whalo loa, ma tau si le vaa e mau al whalo whaninga o le tunu. Peita, o manatu ma o vai, ua le fua se tapu. Sa au ta talaina le vanoa mua. A le o mai tau atu, ua le ai lava. No sa wala malo manatu e atonu se i. Taulu aulu, ia to ainu le lei. E peita, se fulu minuti e talu no taunu ilo ufale fa taunu mai. Ia atu e so sofa atu fo I le taunu spepa lava. O atu ai te tono atu I tono lo whanua. Ua whairi whina unga mari I leo. Wa unei o le teitai o le malo. Ua awina atu sunga I malu o le malo. Pui alo usaunga le mui teimi uma. Ia sa tu ina atu ia iri malu o le malo. E whatara no le tūlanga lo I awane I te ena sesi. O mai nei le ofisa. O le whato asfuru minute e taru no taunu, o le tau whaile lotu, tau whaile loa imsi au whanau. Palu vai aso talu no o ese mele tunu. Peita, o vai atu whai whinaunga. Whinaunga leo le tūlanga I mana na o lava, e o atu so sofa ulo mota. O lo ufale. E leo se public area. It's a private home. O inei e whai umai mata upu tau le malo, ma mata upu tala whea ngai tūlanga whapepe. A o vai atu, ua mata na whaaliu mata pu e ata. O ina lana mafua I loa na langa atu ia. Lo wainga, e tau mwhai pui li mele mwhawheo sofi tabale mawese. Ia o vai atu fo le tustu singana nafi, o tau whape mai. E tau tele I o atu I tono lo whanua.
tūlanga ia ma manatu ia wau manatu ai i le tūlanga lo ia e le te tau na toe tupu fua pe toe tu tala loa toe tu lai pea le paia mal mamalu o le tātou au tusitala wau manatu ai whai mta upu nei luma o luma mea nei tātou tala noa ia wai au ngāpo i mo o tōri lumana o te awa tele i le fionga ia sano malifa maritau whainga i nei fio tausanga o le tasi whau le lua lau tau talanga le tau upu nei ono se tamari sa te lelo na sao tau e me tau tustu singo le tunu. Peita, ua uvai, ua ese i lato o tau o vel newspaper, o lato le loa le te leo le sao tau o le tūlanga o le whaafoefoeina o tala o le tusi tala ua sa moa ma upwhai. O manatuai a mata tu i le so, o te le to e talia, le observer, tonu o whaataltanonga umalava. Ma ua uta pena fo i le pepa e aver ka peneta, o le amatanga lea, o le ave seino so tanga nei sa tato masani mai i langa e tau te le o i loa le va. O le tau mwhai atu o ngā luenga le malo, o ngā luenga uma o lea ngā i mai ai upu whai mo upu whalenga. Wa le ngata i le whai ngā malo, a le uso solo i whaurulungo o mta ngā luenga le malo. Ma wo manatuai e whai lau whai unga e mata atu i le so, o te le to e talia, le newspaper o le observer i sau whaataltanonga tasi a nga ia tunei mo le lumanai sa ia fua se tapu e le ia se nuu e popea a wata tau na whaini tūlanga o aia inga whapenei a whai e le whaalolo mai u ou le whaalolo atu foi o ne le na o au e awhia o au le utau o beina le tunu mai o manatu e whaasisila lo i ai ai le amataina le tātou porkala me la sol nei whamalulu atu. Ia te oio le wae o mai e whai o e masui o le observer le so. Ia ua letu e talia le tonu spepa i tonu le tātou sau whainga le nei. Whapena fo i tāpenango lau pepa la watu le kāpena te whapena fo i o na tapu lo tōtou e fsiringi o se minsta e tasi. Wa wale tasi wale lua upu matala whapenei e tele aile le malama me le mau tonu o le tunu. Talu tau tustu singa. E o mai le so, tau tele i wha lalo e malo, e ala le se te le ana whai, i le ai o se fono. Fono e anga whili ma pesta ma sui pandemia, le ai se mea. O ia tau matuai, e maua lunga tele lo tau manatu i ati o tau lava. A tau tele sila le tau singa o le vana nofo ma le vata puia. E tau si ele file mu o le vā whelo loai, a watu langa o le vā moe. Ma ua manatuai, tō whamalia le sui observer, e siri lau tūlai e le i whaua wina le tūlanga o le tātou whontanga le nia. So ma ua uta pena le whamatalanga loa ia tu watu i le tunu. Ina i whamana malama tili ei tūlanga o le wai ui e lau wha ingo i le so. Ea o le whamatalanga le malangang whalalo. Dai o fioma fa mal grupo ya foi o fai ngani e ele to yese se le fai o to o ya e ka o viole aftai le mana tulanga le a tato fa pena no fai aftai atu le tato autostala nei tu la le aso o tel tonu lava o le amatanga fou le nei o le tato fa moe pe lava no fatala o latu o le fato a o tu taunu mai fanua mai i lava le tel tonu e tato sava vari lava ma fa manino tato tua oito otto pe lava no faiatu tatala la vanoa po a uma me o tato tarano ia Matala foi loto finangalo avatu so longona ta oto le ngatonu fa mo mo tato talanoanga va penei ya ai mo manatu fa manino le tulanga le ona ta ua uma mo tato uma le lava tonu le tato ngaluenga mal tato fa foina mo moa e mo modilo nganga fa style tapo inga sa moa e ala le tapo inga mau fa so solonga to tonu le nei iva vayaso modi le nganga whaaftai tapo inga si o tātou atunu. Modi foi lo nganga whaaftai i le pa ia le whainga malo e leta ia i whale. Le fionga le sui palmia i atu e lupe, ma le fionga le sui palmia i amulipola, ministal ka peneta, sui mamalu umo le palemene,
a fia I fo'i ma le teitai o le tuangai ia ma le la fo'i tu. Mori lo nganga whaaftai, whaapitoe le fionga le whongaftalai, sui whongaftalai, ma le taua wa meina, o le tala o le tupe o le tātou malo. E ulava I wa mawai atu wasa, ia e tu manu e le tu longolongo, I le nganga whaanga e tia, I le nganga whaaftai I le tua, ua solo pea I le au tāwheloa ma wha solo ngā luenga. O te lei loa I tala wha solo pito le atunu, pesa iei se tala o le tupe, mua, talun tātou tūtua tasi. O se tala o le tupe pito I siri leina pu'uro na tala no ina. Lima aso, talun whaafoe. E le ngata I lea, o se tala o le tupe mua fo ile nei. O le sau wha I ele tai o le malo. Talu ona wha solo taulu manga upu whai o malo. A le nganga whaaftai, e le I tuua ia tamba le tapua inga sa moa. Mori fo le nganga whaaftai, wha o lulungo mtanga luenga, wha la tonga le malo, le tape nanga uma le tātou tara le tupe, mtanga luenga o tupe, ma ufai ngā luenga uma le malo, e nao le nganga lava o le whaaftai atu. Ai se a foi, pe lava o upu a mata ma le tātou soala upulenga foi, o le tātou ngā luenga e whau whatasi. Ma o le tātou waa e si whatasi, o le tātou waa foi e alo whatasi. Lea lau wa moni ei upu o le tātou teimine nei. Ai sea, ua tau lau o le wha moe, ua wha atino ngā luenga, ua wha solo, e wha ngā solonga o ngā luenga, ina ua pasi aloa I al tātou tala le tupe. Au nei ngā luenga umma, e le se ngā luenga na whauto o tasi sesi, o le ngā luenga sa o tātou puru lima mai ai. I le nei taimina tapena ai le wha iunga le atunu ur whainga pālota, sa ut whainga whiriwhiringa, wha tau tō le malo, wha solo le malo, tu tupu me le I tātou taupuleina, o ua ngai e sa iri lo malosi, ai whea ngai le malo ma le wha solonga. Ia, e pauale o lautala o le wha malo, tau tua malo, wha whetai le tau aveino whaiva matiute, nai a au tau le mori maupo lasa a au tau sisila. I le ai sesi e vale I lumo o sirifanga le tua, e le tu ua ia tama fo le whiriwhiringa le tunu. E anga waa tangata uma mo le tau aveino le malo I le lumana. Aisea, e iai lava le tangata malana, iai fo le tangata malona to mai, iai fo le tangata malona tele tonunga, lana tau wha, malana wha utau tanga. Ia e tau ave isi o tātou batanu. E pe lava o tātou upu whaipea, e iai fo I malau tō mtawha I oi, o tō umo lau tō stala. O ala ni mata upu sa whea ngai ma o tau, I le taimi a o tau whea ngai ma whionga I sui pāle mia ma le malo, ia sa umata mai lava. Pa wale mea o le leanga o le connectivity le service provider lea e whaima moko o kuaina I tau sa unonga I nisi taimi. A le atoanga ma le a ano atoa o le tātou tāpenanga, ia maua le avanoa. Wha malama I le atunu, mata upu o lo fia wha malama ina. Le au nanga siri le nā ma le tā ua o le sā tau whetu na I pe I futia wa sola maso walu o lea o tātou tau nuu I le manuia ia malifile e mure nei tai au manuia e na manatu lea le pa ia o le tātou au tūstala o le atatala le tātou abei tau batu fole atu ngalunga whapea o lai titi au tau wavanoa e au tau ono sa se ilonga o te sau ia na tātou sa o loto fo lea po whela pa wal mei tātou tapula ai tono le tūla ia a sili ia ma taunoanga ia tātou tera noa o la se si mele italia atua e whionga I sui pāre mia pe eise mtau pe fau o se si o tau whale tono ia e tātou tera noa mwha soa a mai lau tau finangalo ma lau tau tau wha e anau tau mwhaifole e tali atu le tātou maftanga le nei tūrau le aso. Alo vaktai mo le avanoa, ia, alau whasiri lau whionga I Palomina. O leo wa whaasalalaua avanoa te whono komiti o whono whapai. O talai le avanoa I sui sātou wā. Le iwa I aile whina ngalo te tai o le tua mai. Kōringo mai. Ana o sui tau wā o le tau whātou tua I le tua sa boko tasi. Le ase e I to whina te whono o whono whapai. Al fasili lo dulu. Pe fa pe ila, fa pe fertu la mai te I fetule le sa ave te fono fa vai, ma fa lo. Ia sa o
mai tau mai le taurumanga le fono. Ma sa o mai tau mai u leo na sa no ai nisi fo yo o sa no ngole mota e winga te fono. O le proketi le nei e le ma i le whainga malo o no le proketi o le sa tatou whata i le wha tolu tau sanga te luai. Ma o le maua lea sa fola le tunu i le whainga malo le utu le melfatu tu i le tu sa mo utasi. E le i file mūr tatou savalinga i ailu i tau e foi whawhi tau li e me tau to te teu mwhale leia. Ma o lai ao nei o le loia siri nisi o mtaupu o la foi ao le tanga luenga nisi o mtaupu. I le vai maula nei ma le lumanai e le tau tatou whatamala o tupe le tunu e le tatau o na tatou vai whatumtum lima iai. O le maula vai e sa vai i le tolu whatau sanga taluai. Se i vana ngā lava tangata o le au wai le vai ngā whao whai. O na wha maoni le malilei o le tau o venga o le ploketi i tu malo. Ao nisi o la tau e le la lango le whainga malo o ina le fotua i mele tele o whawhitau li le tau fo le taimine nei. Ma ele i alofia la tau talanga sa whai. A tu lai mai le vanga whao whai. O sui lava o le faste tau o vel ploketi. Aisea, matou te talitonu. Na o le lava na whawhaua ma sau whai whawhai lele le pepele e alofa moni le ploketi. Le lava la na fola lava i le tūlanga fo i o whainga roadshow me campaign o le fast lava e tau a vea le ploketi. Ono le tūlanga o atu ngalunga la ia sa po e ai. O leisi i tū i le tau mwhai me le laitu. Na whape mai, a o mailo e le tu e whaia se miliona. E la tau te le whau au se miliona e le ita ua voi se miliona e tasi e la tau folfolanga na whai le tunu. E se whai e la tau whainga whaavai na folfola au mai whai. E a lewa mai tau atu, ua nga i mailo la tau whina ngalo e a nga i mai e vefo i la tau mtei te whono. O sui le pese elena pe pese el te mili. O le whainga campaign ma roadshow. Wawa ese le mele ua nga i mai. O le whai unga lea ua whai e le tātou whainga malo a o uto esea. O le ave pēr le avanoa e tārsanga o mai tangata pifea. Tārsanga sui o le whāts, tārsanga foi i a sui le chapipi. O na ave lo le komiti whapito ilo. Po le a le menta ati ai lea i tu malo, malei tu malo, o e whaiwhata ati ai i le performance. A sui o le chapipi sai ai, ma sui fo le whās sai ai. A whai lava la sa wha maoni ma le lei le sui o le fast. Whai le na. A whai fo i sa wha maoni ma le lei sui le i chapipi. Whai le na. A e lafo le au wala i le susu e nga po le ale tu e inga pei o tatou avanoi wha se la lau. A ve ilo le lei po le ale me sa o iei. O na saua ila i o le tari o ina e whiri mai ila tu e tauna teita ia le vanga vau whai. Ia o le nā usau no mai se upu whape na ua nā usui o le vanga whao whai al fast. A lela i whaia whirwhiri ngā komiti o lela a whirwhiri o e whai interviews ma ta pena mea. O i tui e lio ai, langa e tupu ele bebesi ma le tātou lefe malamala mai. A ele i whaia al whaatino o ngā luenga. A le ano moni lava o le whina ngalo le whainga malo, ia le lei le ploketi. E la mai uma nail performance ai tu malo uma lima su tasi tolu tau sanga fa tau sanga lente. O ina, e fuala i me lea o te tau tala tuai. Te lei tu malo lana li poti me la foi fa le ton. A se vai la po a fa le ton. Ia po ai fo ina tau avea i tu malo i te musu e fai atu langa le fa tau sau. Al tu langa la vai el sau nonga. Ia, o leo fai leva no. Lana fa petu mai ua whai atu le kapeneta o pai ma la whai mai le la o i le tu malo. Ona whetau ira le tala na. Au tau sisila o tau le nganga o le batu. Apalai tangata apalai di whai pule. Apalai e sa sui tau wā. Ona abatu rola i el komiti la tau te whaia le whai unga. Tā le whengai. Ma le whai unga ina i ta oto le angatonu mai. Po ai lava i le li whai ai. Whai pule umai e tu la i ma le teimine i sa avea ma te whono.
o fono whaavai te mo sola o inai fua i wha unga pesa le lato performance fai pule fau ia o mai nei ia na fua lola ia po le ale performance ai fai pule le wat awa inai atangi el tala pe HRPP po le ale performance ale tai fono HRPP le na tu i el ploketi e vai o te territon o le mea mi tonu na e fua i wha unga al kapeneta e fai ai sei fa solo ia tu lango interviews o le tu langa ia la fol fa tu anga committee ia ona tatu tu etala no lole o ai lava filia ia o le na tau sile tasi alba ina le la la wa me fina ngalo tu le la tu te abede ni ngale la fati ile famsi no na sufi o lana le na ia tau la mani no afenga va vai al malo a fai fina ngalo le na na va no tu la fono ma tu te le te na manatu paula leo fa tati fenga va vai al malo a leo tato soro fenga va vai o fenga va vai fa sala laua va no uma o ia fa unga fa unga mai il committee mal malo o tari na a fa pe lo no fina ngalo le tu lang ol fam sinonga tala al fam sinonga Pachangula vanola mo fiona te dole le vai aso tona il que sfata tanno no la fiona minister tupe tulanga le auditing o lo tato tupe fola sa mo mai le sa be ma ta ko ma was some time was some money le toi fino so imo tu si ka pena ale la o toi ani nga mai tu ma fasili le tato ka le tulanga o le tato forensic audit te ni o la lope wa matanga wa tu nisi o pa matala na pele pa ma ya po filter o te ni tato forensic audit ka ma no o tae ao la urua i fono i la soluru, la urua i fono murka peneta. A tasi al tangata no balau mai ai o le minista o Sotusi, fionga ia paunga, e sila le li poti ma wha vai, o le uwha vai mai i whai unga o le susu enga le na whai. O le mau o le fionga le li minista, e te le sila asanga e taunto e tiro li poti. Ona el tūlanga o kika eno mai vai lipoti. O kika mai fafo. Peita, na maual tala muli. O lo ua afia i mā tātou o kika i nei. Witi so lo tele tonunga. Tu pera ngā luenga e whai e o kika e mai fafo. Ina ia sanga tonu lava le tūlanga o susu enga i atoa me umolo mai. O le whamtalanga na ministano mai e tea. E o le solulu a tonu la o atuai fufunga o mamatilo tilo loa le kapeneta i le mafuanga na lai o na va ili poloketi umanei. O le mau o le malo tau o le malo le fatu atu lai mai e le te tau na mato o mai pongi sa tau ave le tunu ufapea. O e nafo na mafua i lua felu sutasi o mato muli mawina te tau na va ili manino le malo fau la tu lai mai a mato iai mal sa fa pito ini poloketi o lesa iai le tulanga fa pea e le leilo na fa foi ina ma le tau nunga ma le ata te mori mau e iai poloketi na fai e le tau nu se tau nunga le na mafuai o na fai le forensic audit lea ma le rua felu sutasi o le wa umal no foi ngole fto ameli poti wa umi tele na fatat lipoti ele o yo o ngal men fa ya tu su channelize mai lunga lipoti o lupulna na mai cha ena laino to ta pal minister to sila au mai a no mata upuna laina su el mata po le ama fuanga na laina fai le poloketi fa de tainga le wala le na fai nei si se furu family ona ai fa kilomita o e sila i tuai si po le tūlanga leile awala. O le matua le tūlai se tūlanga lei, se furu family o na 4 kilomita se tūlanga whapea, ma ta upulaia, e le mawhaina alo el vai el malo. A wawo e te lea fiang, o ai, o whela ua riel tupi, o mana whatale awala, o le leilo na whatinonga, le leilo na pufuanga, sa le leilo na monitoring, sa le leilo na supervision, o ata whapena lena manatu e tūlai mai fo i susu enga lena mai forensic audit peitai wale o lea
O le mta upu le sa no i mul pola e le losa lau miliona o le tatou pasene o le tatou tala le tupe. Io e. E le mawhaina matou o mai loa wha solo le tatou ngā luenga. E au noa ma le pesiringia o le tupe n whaataba le malo tausi. E ta tau na manino mea uma i le whasolongo ngā luenga mo le alu mo le lumanai. E le se tupe la ititi le 2.5 miliona. E le mawhai. E ta tau o na wa iri ma ave le pale mene. Le whaonga aina o le pasene o le tupe le ana mai. E whai e le malo. Tau ave le malo ina ule pasi el talo le tupe. Ma o le pili potina e te tau foi na ave teipo li rumo le pan mene. O le ale mene whaonga aina luse lau 5 miliona le tonu le fia masina. Balu masina. O mea malama na. O le ale mea te tau pe sene. Pe lua sene le afu le tunu. E te tau na malama le tunu. O le upu le wha pe mai mautupe. La whawhena le mai mautupe o me te tau na malama le tunu. 250 million. A mai le ripoti. Sila, va ai. A le lei, pie le li. Ai o malama le tau o venga o le whainga malo le teimirini. E a ngai mo le rumana. E leo se siala i tu. A manino ale mata le vai. Ia ua solonga le leitau whainga al whainga malo isi tātou tera. Leu pasi tātou tera le tupele na pasi nei. Me alo ia na soa le pule. Tera noa ama wa ai le whaasolonga o ngā luenga uma ina ia malama ma manino le tunu. Te whiwasine tu whamamole tu langarea walogo saliputi o last week. O nosful loia suspected cases o le misena. E se maila i le whatinongo tu i o le whanau. O ani se whatinongo al malo whaita wala tu i tanga renga wale maa o whapea o le isi mafua anga pisi me whama i lea wale tu e o maila me samu o polis. O tu lagai whemaranga i. O la se sila whamamole o whioa. Yo le se ofisili mo ila walo lua ia vai asa talo ai talo na mai ata anu wal to Samoa. O i se fa mo ngal malo ina ia a mai ni alo na tu o wa te o bisi vai ngal asa ta o fo mo fa mo tu no lo sho. E ma wase le ni alo ta ma fa na ni o le tu no e fa ma fu i ta anu tu no mo ba. O i se fa mo na o mai Samoa it celebrates for left to no ia e se mai parade se fa mo le no fio. O fe le ofisa fa sera lau te malanga. NUS o ia le lake. O le tatou soifua maloloina e te lea ngā luenga o le tau whail te minei i le titi. O mana avela avea i le whionga le Minister e te tāpena le leili tatou awareness o le tatou tui. Mai se le tatou misela i lewa o mai Australia. No vili mai ai New Zealand i le whionga ia vao tapena. Te wha tūlanga, polal tūlanga lei tātou vaccination mo tātou tui o misela. Ma lai wha solo nei lato polkalame. Tūlanga le wha lelei o mtanga luenga, ta o matunel mato fono nei. Wha urulunga o mtanga luenga, ma le Minister tupe, ma le sui pārmia. E wha tātia la foi mei tupu. Sioki ia tātou waila au. Leanga le tātou masini whai o kiseni, ma lepe tātou siri scan. Whaatali me fufuru mai sa vai ia tōtonga i whaitong fitinga fo mai. Ia o le tūlanga o le whaale tonu o le tātou whal mai lei ta e le lai titi. Ma e te le mea le ta pena le teimile nei. Ma o lo whaasolo tara noanga. Tau nu umali vai aso le nisi o tangata ntāru sanga whapitoa mai tiro le whale mai po a uma masini rai ai. E le tātou masini vai mata, e le se masini vai tina. Le se masine vai to tonga tu lo lava tina o fatu ma me uma le wa matan tatu to yanga ia la o mai tu tuila tatu o kesene le wa mata tu fa solo tu tuila siri scan au me uma na fai tolu tau sanga talwai in file tatu siri scan tolu tau sanga talwai in fa tu wail tatu o kesene fa le ton lono winga te lere ngā luenga taun whaitar soi fu manoloina. E o voila le o kanga o tātou baila au. Te le. Au lo o ave pēa le whaalangulau manga ma le whātuatuanga le whionga le Minister. E tau ave le ngā luenga ina ia vavena fo ia umam tā upu mai. E le tasis whaifitau le soi fu manoloina.
o lo fa solo tau mangal temini a me o mane i lo se meta pena se tau sanga po se dua tau sanga po se lima tau sanga stasi o me sa tau ta pena mel todos fu fatus wa sanga taluai tātou te maua o mai fisota ingo e oka e vai la au o e o mai fa pi masiri ma e faile maintenance follow up ma fa nga solo trainings me o ma va pena e al soi fu mano lo ino priority na tātou whainga malo peita taunu mai tātou whainga malo le fato a iwa vai asu ia ele alo se atau la au e nau pēa ma tau mwhai o lal me o i ele malo si temini fa lea tulanga umaia tātou tō Samoa i oe sa au mata fo le tau mwhainga alum whana o le tunu whaftai le tua al mea lava lea e tātou te alalanga pēa ia olono o whai le fatu mea e leise tupe lo ta alo ta maiti mai le lato wanganga ma le lofa i le tunu a mea umai le lei mo le lumana o umana fata atia la fu o le malo o na o i lato e au taunu unga pine aulo ia ma pine tau alo ia na mawhai fo ila ia na whapena e tele le nau e maina i tama i nisi e whaise whaea mea uma whapena e atau te tala noa le tino tupe te lo fo le liki ia la fo i tau feula la tupe o le tato iuni le fo i tau feula ia ai ei lava tel tonu le umal fa ya soleli mai ai fa pe tu langa pe na yel tato tai to fitu volen champagne le langi savage yeah why not to no ise temin tato to no vole fa man yanga mola to ai mo moli le nga fa tai e alo fa na wala tunu ta alo fa tai to Samoa fa tai fo ile tato lakpiuni tarsia ia tatou saufaga le tatou World Cup leo toe tasi taaloga alau malo taaloga i lua Nalo whakatai lau whio mokona maro. O le tūlanga le lua silau le misfuru me le whamanoa le kusile le toi tuli tawa tula. O le asasa mua ia le whio mai le sa whakitu. O mai a ona sila le wimoti le sorry. Ole ripoti le ole tino ole forensic audit le fio. Ole wa mo na sa mo ina le la fio ma sa fa. To mo na sila le report. Ma ole ripoti le na tu ina mai fa. E o yai ni ma e ka o ile fati no ma tina e ile sa fati no mai na fa e HRPP. Ma ole pe ole mafua amande alia e le tino na sila ia na tofu i tula ai pe na tatia mai na se ia mai ia ni le fai na malo ole sila le le tula made le forensic audit ya tautala mal falo o le finangalo fo ile ufa lia le fo isabe mataita ile malo e o te taufi o lona le finangalo ai le mawhaina muli ta i eilo ulangona mal whainga malo le utaunu mai e muli se finangalo sa whapito a whaila o lea la mena le whaiela tōtala tustusiana le li poti ai le io ese o le wala fo mai i a te au mal whainga malo fau e tau a vea le tali e o le la matou wanga i whail matou tali ma o le matou tali e wha vai lungo matou suenga i le matou tali tanunga o le ta o tonga tonu le li poti ai le mfaina sauno mai sa fa pito le se me o ai le ini fa mo se la tu talana no fa winga li poti I wish ela to te fa il fa un li poti ai ma to te le tau no mai ton a me la fa tali tu ya ma to se ma to mai fa il fa un alanga le ma to tau me li poti e ta taula na fa il ma to fa un li poti our own opinion male decision ile matou mai tau o le o vei limo le ministalo ia o le tanga luengo so tusi o lana na mau lata mai ia te o la ufa bunga na fai to ia nga ile le ta pena mai la le mesa o le te sa no mai ena mai lo le lunga le li ka pena tan fai se ton al fina ngalo la vai usa no e sa fa pito ia o tel tonu mai maue pena fa pe ma fain fa pe pasa no ngana tu udungo li poti mtala no ela to li poti ai len faina ma to muri tai il sa no ngale na o le fa pe le se me o tasio ye ya le ma to tele o ai ma to tele ila li win foi le an volna o le soruru fon
Ia se tau nu belanga le sem tau pole titi o tele taimi le la fata usanga o sangole ngi forensic audit tele tatu tupe na luai mal tele taimi fa luai ale la wa matana ngina mai le se me ia ke muso e fa tu se tala langa ele fa unga le o su enga le la liu ele ta pena ngal ka peneta mo le liu ina o le ni poti tu ina mai Fatino foi na se ore timole polo che ti le pangai no ni pol fatino mo polo che ti na tana tu pe yo mo na fatino polo che ti ka sa fa tu pe ala fatino lana fai lo kita le malo a vuelta pena le o kita lima su tasi tu malo lima su kasi o kika mtalo tupe. Every report is audit. Ana fao i tono tanga lenga o tinam te mai tai. Ai ono tato poloketi fo. E taun tato matai tu le. E ta tauna yele annual report alem tanga lenga o tinam te mai tai. I tu langa o tato poloketi miliona. E taun ta atia le ai lenga tono tau moi na voi. A tau te o mai ni me le. Mani mena fale tono, mani mena la pele vai mai tele a fetuna inga. Pawala ngai na sa el fa nga maro ni to mai luafe tina utonu mai le luafe lu sutasi ol fa solo ina ia alu le auta felo aleta penal tu la fon ole foi ta penal le vai lua ina ol mtanga lu ngo tinamata mai tai mal developing al tato district development project ina ia manino le tu langa le ele se tu pele titi la wa sign mol no fo inga nei 2 miliona ile tausanga se furu miliona le 5 tausanga 5 se lau miliona ile 5 tausanga ele stupele titila ata tauna fata tia le lei fainga vai o me le lenta to o ina fai o ani me vale ton awol faia le wa matra melo te telefono langa ile te taunto e sa fai te telefono le fa maoni le tau ai fuala i tonu unga i o susu engale la mai nei alo lofa leitu malo me uma malo ia sao de leit fainga blokit então no la ia tonu unga le na ala ei mau ia moli meu pa nga solo me tembol palo to fa nga isia que vão vai e taulan susu na hotel tonu la ili mole on tanga luenga i susu ngana Fafiana regional airport sa ino fu ono le sa ino po i sa no minister o tupe le voy a entender o le pausia o le regional airports o normal manual le foi sa tu la mai foi sa ni tata ya mal minister manual ni na baita e se da ni tanga o ta de tai se la po ia e aina i mea fau te loa add on i lunga o forensic audit. O le mea mwhaino tau tino atu le temin nei o le awala lea na whai le Cross Island Road. Se i tau nuul fono le soluru na fsiringia le tūlanga le nsau no i elmins tau tupe i tūlanga pe o yeise mea na e tau ena fsiringia i le regional airport. A se i whalau tele pe a whapea e fono ka peneta ma o ta pa almet o mano whautuaina le suipane mia o ielm tanga luengo ngaluenga. Whai po la le taunu ungole su miliona le na mai 4 kilomita. E le te tauna tato o ufi le in ta upulea al mela vale na ungani e tua e tautua na le whiriwhiringa o kon kalate. Ia lava tato intinia ma tato supervision e o e vaairinga luenga ia ope o toto sisila e. Ao lau vaai e o mai mautu pe tele. E leo se fōlinga le lao se 4 miliona i tūlanga o te tele mo le taunu unga. O le whamoe moe ina i tātia mai se awala tātou te fia whainga malanga o mai. Tūlanga lo ke se ni lau whiu o leo te mana tua e sele whale o ke se nele au whale tonu te mine. A le vai taimi fo ia le joka.
sa iai le oxygen plant fo sa te tana au tu lai mai le fio mai ai o no ni tanga no si I o tanga mai pare mai le leva te foi tau sanga le ani te le foi sa fa la wino ai fo ile I truck o le oxygen lava o lona winga wane o fa le tonu uma ia o no fa le oxygen le sa te talente mi le truck o le fa pe sa fa boe mo sa mai ia ale le fa pe tu I so an ile ngata lan fa I o ke sene ai pensa to e fausia fo I pe ta to e fa le oxygen plant le sa ia o no le te mana tu sa o awai o mai le ta na no fa le male sa no nga le fo sa tu na ina le fo pe o backup ia o le fa le oxygen le ale o mai ta watu pe o fo linga mai o fa le tonu ma o ke sene ia te ni fo ale ava I motu o fia mai ni tu mai eu que se O te ripoti atu, ua taun uma plan se lua. No o mai ni e te ultala le minsta so fu maloro ina mala na whenga luenga umasa I. Te le I runga luenga, wan opsi sili fa whena fa pi, oina fa pi, na whaini trainings, o was the monitoring, o kaka supervision. Ai sa ultala I la tole no mai. Ele iai ni to le ni le sa fatino, a le lua vai son solte malo fa pi msini to er. Ploketi fa pe at least 6 months e no folta nga te fa pi ploketi ma train umai la to ta o ver ploketi o fa fita uli na leita e o vola tato city scanner saving ana mai al company fa pi me lua vai aso o a masini e technical fa tinonga operation ma le fa wongo tulang Fafita ulina le sa mato terano mai ana nei polala wala im fain ato fa tau se masini so fo maloloina a mai matangata ita tausanga o mai ne to lengi tato tangata ma fainga luenga I malato e operate machine o fio ngai tu la ngale lo ke sene ma si discan mai de te no malo tusi al fato sana tano ile ia dia di mai tu na fa le tonu to na e de leva to fa Então, alguém foi na mão. Aí a dele vai falar tudo. Aliás, eu estou se decida aí, mas ele o pior de ter no mal. Se sai ele por isso se eu falei a nada, se me for fazer. Ya tau tala mal falo alo, ai fale al matenga. Ole apopo inga le fa ya tu temini, ile ta si fo le fan tupu mal me ta ya fitere le fianga. Le fo la tupu mole maulena mai me upe fa fal pawa. Pe fa fal pawa ko ki kurole o kisenge wa fare kom ia e tarsia e re o mena na le li fa il masa salonga le o mea ale atunu o aseta ale atunu ai misi o so fo malo lo ina le ta tauna ye se ma fa sesi e fa le anga se masini ona se fainga malo ai va ai le lau tele o melne ma wai o kisene ona so fo malo lo ina tangata mai o lo matai tu ele o lai titir matai tu ina na langa I fale al matenga il tu langa na e la to e fatino I me pe la file na tupu mai savai wa kong yer kanga le o me kong la fi but it's a brand new engine ele lai titi o la al me la al wele ne ya fi fo ato to su e ku ka pe cameras ai poloka e mo mai fasi o me kong la fi o fa fi tau le no tupu I la yonga Plauli ai taunta to tilo le wala e awaini tu la I maini ma fa fonga va pe ne ni tangata na to te faleanga me to tino le malo ilo au le sa singa se wa ile fisida to ase si po wa mai lo au le sa fa to fite po mai po to fa fowina ia lo manua ia tu la fa pena taftai morsi fiele tunu o le luo vai o vai ko foi o sa ngongi siro ko o fasera la wa kipiro vai o le a ko nga yo vai lua lua lima lua vai le fo ko si sira mai lo sa vai atu vi ele tua ale fato nunga la vai no style fo ma fato aula ngona ti nga ino o mal palot o ina no sa fai mali fo lo la mo va pe ia o taulona fai se malo longo tino vo ielo se masini ai o taula o va mo o maua ia tau sinionga sa fai fo ile
whiriwhiringa le tunu. Au o manuia. Na whamai fo mai o te whai tete o mo lesi ono masina. E o whatu vai. Siriro walu ki ngofo I lalo I Samoa ma. Mo kau aveo ki uke kongolo fisa. Lai mano losi sui pare mia ko rua e whaakingo o mga luenga. Ia u kaula kua ingek. E o whai te tenga. Ai leise meta sin whale tonu. O to tonga uma no wo o loa whaila o CT scan. Whaila o MRI. A mai uma li poti a fo mai o to tonga uma. E le aise meta si e whale tonu. Se ivana ngā I atu lo lava lo vai. O le wa umi no usavali mo tu umi taimi o le whainga whiwhiringa le tunu. O inare na mafuai. Ai wa umana whaia I tong fitinga fo mai I au toi fo ilo malosi. Pamuna lo fioma. Turanga tato valele. De sa o le la ko luka valele mai te mo singa update ko te. Ia wa umana whaile tautinonga le tunu. O le atu e whai tato valele. O le taimi vole na uia I New Zealand, ia no ifo o maita ma whanau uma Samoa I sa kapeteni New Zealand. Ma tofono I New Zealand. E ti laulala, a la mapuni, o Ryan le le atali o, e malto o telo lau pailati. Lai whaingaluanga uma all over the world. E to whala ma e ti laulala le, ia pailati le New Zealand, ifo le matala noa. O whatu o tou ai vea valele, o mai e whautua mai po laltua ina valele, mai kako valele. Aungi koe o pongi salma lo e whaise tonu. E le lau wai o lima umale la tou whautuanga. E malau taru sanga I koe fofo I mai Samoa mai koe ave kako valele. O umana la tou mai li poti tustusia o lau pasia le minista ma le board ale tato Samoa Airways e tapena tato valele. E leila loi fo le lua tato valele e lua le wa matail tato tapenanga o le whamoe moe I tatala le avanoa apia Auckland, Wellington, Christchurch apia Melbourne, Sydney, Brisbane ma le apia Honolulu, LA tato tapenanga na le ufai le vauto whafonga tu vavaunga tā mai tangata o mana malata I lima se lau le mo le shareholding le valele taunu mai nel to tele tangata ua fia awai uma tangata le shareholding mo tatou whamoe moe. Yes, lela fa solo ta penang ai tatou tele to e opo ngisa. O le whautuanga na mai e ripailate nei le tu inga ma lele fitaui ma le taimiri nei taungo fia na vai, taungo fia le ai pensini, ia malato o lato wai e whafoea. Ia al to tele na itama whana ule tunu, ua tape o malalangi ato no ule inta to valele. Ai ma fain tatou toi whaia. Asa tatou I mele amatang. Sau le pili, sau le losi, sau le toa, sau le manu Samoa. Valele umanan tatou ia vai temi. Ana ua paula wa kako lau fuaka kai valele. Asa kaunga run fa pisinisi. Ua tō vale temi nei. Ua tuasa o loko ale New Zealand ma le Pasifika I kako kangaka. Before the end of next year. O le taket le na. Before the end of next year. Ia o toi whele leita tō vale le la po. Ale whale leika ko kamalaiki fole oi. Le malanga I tutuila. Ia al whamoe moe na. O le whamoe moe mana o mi aile le lango whatasi le tunu ula langi atoa. Tala le vanoa. O ia fia shareholder leo o whai atu. A mata I lau lima se lau tā lape a wape te whina ngalo ai. Au tā pena. O sa umama di poti tolu wha lima matou whono na whai I New Zealand. Malatou o yelta le to mai fa pitoa sa I company vale no ifo lai sene lai fele lai New Zealand e o mai e so soani I le pater de nonga po fen me pitu sirin le infai Lo fionga o ye per vale le lo fionga le to maua o ese tar samar quantas na te fia fa ma ni tato lu foi le ba tato ma kila le malanga mai na o le New Zealand e balanga mai e guilele se whainga paanga ma tatou Samoa Airways. O ite o whanga whapena. Ia ono lefa tu au sau. Te le o lopo i ni tār sanga o mai se I tiro po le ale tūlanga i ei. O tātou tāpenanga, tāpena tātou mo tātou. O te loa le I tātou laisene ma mea. Ai wa taun tātou tāpena. Leu tātou ready. Lefa tu a tātou ready. Te mua sa tele I tārafu sa tau tongi. E o mana whafo mai tātou vale le laiti e lua. Le o tali tonu lo te mi tonu nei o tau en tātou toi asi
Fono kapeneta mafsiri le minista o ba lele pe intar sanga va pena o mai. Fionga o sili famo no leo no biasa mi puti foi. Ni tu na leo no si singa ya sa fa tu pe foi si o ai no ya ni si foi. Alo fisili na no o yesi famo no to be versatile si ni na to ni kan tu pe ai ni si o ni na yo ai no ya no si Ia o tūlanga sa o lava ia. O le teimi na o wa afia i le ngasi. E tapa me le malo i le seleni. Ia e leila se si mea o te tapa ia uia o no tofinga wa. O me lava ia o te entitled ia i lo tofinga fata i te i le malo. E le whapea po i le ia venista i tai mo sa ape. Ia ono tupu mele whare lave le o iesta to tupe. Ia lena laina tau whaisia o whanau masio a inga atoe ave le whamoe moe a lau whaafsiri ia o mea lava ua tūsia lapa o le na utaru noa o a umala u whanau e tongi e la tongi e la u whanau e leise whamoe moe o te toe tāpale malo mo se reimbursement o lava lea a tonu e whaifo im whaata i te inga le atoe mai misista i te ila tunu ia tongi e lon pāse selwai i taimi o whawhitau ai a sao a whekau markaimo lei ko pe why not e langa o whetau i lau taimi e sao e no money there's no money e nā rei lono wapa uia i siau whanau ma siau a inga tongi lau pasese e ala e tongi e re whapea o se mea e se si e sakanga kupe manu volpa i atul company vale leo nei pa anga foi o levan whainga luenga e malato wala lofa mai ke u kupus whaula ve keo ngi e ren whainga api o tasi ala fasili la o tamo mo la sa o na yengi se tato service providers wa a pe yo me fana to na ni ali se na o fio na ni ma to report sa pati no va escuta ya wa sa no mai fo e le management the sense tu ma si na fa le to no e na te to no la fa na no vai ngane se pe el fa ma inclusive education na na uia e ia fia na tu ma mo so de ola o mai i le fia mala mala ia me se foi le no tu fai no fio o le la sa no mai fitu ma si fa ni to o no pa u i ni tu pe ma wa na sa yo na tu ma no sa ta pa foi na se fina ma no mai le o vi si le tanga no na sa no mai o le tana whatau o tu pene o e te neuropasi e te hine. E le ai se tupe whamatu o le vaenga le se nise. O le ai se budget support. O le saunanga le ai au whamu mo le nauwhi. Ma na le pau lava i organizations na mwhai o na whama o ti atu lato se le ni whamatu. Ma vaenga le o le au sign language. O le vaenga le ai po pa ai. Ia me whana kutukotonga tō mama ai le o afia la ia vai na se ka mo le fio sem ta pe o le te ai noi tato a sali mai no fio ma ai o sa ngai au o lo ta pena le la to te por cabinet e tu mai no cabinet mo se talo sa pe ma fai ona la to fa ngai na se si va le si ngai vai a mai on la to packet ia va tu se so ani po si vai na le se ka tauna tu atu pe eu ia ole tapena ngala baia mo so soani ya onga va pe tapena mai al mtanga luenga o ai au foi la sa tauna tapena mele mo budget le na ole ale recommendation e me la to ol menna titilo el choshim pasi cabinet a fa pela le tapena ngamai ia na tu fa sa o mai ole la tapena mele pepa mal menna te un fight e pola vale o to atai nei ta to ainga mfana ole afia awal meta ua e lau tala la tu tai tol se lau pensione sauna ia fi mfana ia la ko umale mana onga tu mau mena afia tu mau ia o misia kul piria onga e la be kul nga ko se lau so songi molato but now sa ole sauna nga au a fai na misi lana original budget fai mai ir pepa to mercapeneta po afia nga olmele e taua ale lau matai tu le leile
me tau na fai tapena mel pe pal pi ka tu mel ka penete sif so son Tio, kamanu watu e fai ga la oficina ya tu oi le tu no foi sa esi na se tu ya o le foi ina mai tau ina sa o le anga no ai te fei no ia tu ai ta la foi ma lo e mi se le dio mai ya va sa manea pele ia fea le lua felo ina o fionga ia le matako foi le visa mo le tatu tanati pa mo ia ana e tau fia le taurumanga o fiwai vava atu vasa mal parmi o New Zealand o le mwhai alfi felo i mai e nā leina whaatau nu mato felo inga telem taupu i le mavala vai e mawao vasa o no ia o le minister o vai fafo o New Zealand sa afia telem taupu na afia le mataranoanga o mtaupu tau le sikisengi le na talia e le ni benefiti sa o voi ai sa o voi ai lau tautalanga le mele ia tātou i nei i whaing tā telen tātou wheo i pātupu wharbelawe aso ia a apalai le lisa e maua i tinave mau mtotua le visa sa i voi tātou visa o multiple entry e te aru whaafia le tausanga e le tasir masine te nofo i New Zealand peitai o le ai umana meta lo marko viti ua matua whainga tāmana o tau tino lava ia vavasa o le matai sa moe te malama le mele o te whatuai a tupur whaablawe ine eo mai matai o le ainga mai sa moe whai o isi maliu o tatanu maliu ai le i maua se visa e o mai le so ua matua whainga tāla e ma la sa tilo le tūlanga ai fo isa in whaatal noanga mua ea ma nisi o taitai mo le tunu e popole al tūlanga le o le lei on tangata i le tunu e whaatanga i tu ngā mele o visas o le taimina i New Zealand e lela loi fortolu afe overstay ala i o le mata upu tu ngā le nā lai i New Zealand o le tootele o tātu tangata no nofo whaasori tu lafono o le lawa pala e kunge ka konge whamaongi o i palebe lave mamea aolo tu mai le lave le nai lunga e le mawhain song whakangaka ko uranga leko o kere kako population e longa tolu tātou i atunu ua lai le tulafono overstay e New Zealand ea o taunu atu foi lai a la ua saini le petitiona ana afa no tu lai e lango i le tūlanga lau tele langa e o ngā ia tātou na taupu ana mawaila na petlata lima surua fe ana saini na maua no fautuaina foi le atunu e lango o no tūlanga le tauna lango i whawhengo fia i mo tātou ai no whamamala mai a vavasa ai ele sila sanga sili atu o le vao le malo Samoa ma le vao le malo New Zealand e tera no ai de level o whateitai le malo o nala na o ele matara noanga ma le pandemia New Zealand tele foi mata upu sa matara no ina ai wa pupu le taimi ele me malanga ile li ia we sa no mai awala to sa ula au li tau sang fo ale la o watu Samoa e la usa uni le lei le tapenanga mo le felo inga muli mal pandemia New Zealand e tala no al tato treaty of friendship ya wa ono sumo tu tausanga ile o yai lava se tatianga tauta tiai fenga inga va malo New Zealand ale wa tele ana lava mata upu tupu le tele malisi tseni saule visa paulia le va ya tato RSE ai wa taunta tu tapena no fatule i so foi mai Samoa tauna fono le kapeneta faile fina ngalo Samoa mal malo etala no aire treaty of friendship ona fata tia lo se ala fo me le popole mai ine me ane wa tala le visa ai alua kurfiku afeka e o akwale ropo feo ye and we also have an application to do at the town tautino in New Zealand va fena ru tanga te free visa ato e foi mai pe umana na lua tolu masin o tu umana le popo e foi New Zealand mo tato al malo ai New Zealand la vai o lo tatala le avanoa mo tato i so se matau pa wal me o tato tarsang o saunonga na palmien fe me all you do is to ask alanga o le fatu atau no mai fainga malo te mana voila ele tu tera no per tera no nga fo le fa sam no uma fai upu uma sa fai li poti tera no nga ai tu ina fontanga ia mo rumana
e tauna ave alo ia tātou tarasanga a written proposal. Ina ia turi lo ai, tasi lua tolu whaalima tau se fu. Ina ia uane i tua whaapo e vanga na umana umatua na taranoa umala ia. Te tauna follow up, e te tauna ile round, tau foina ile me whapeo tau sanga uma, tauna whaile follow up. Ta whai oina e tauna whaile tātou hai komsina, e ma tātou konsula lai Samoa, e ma tūlanga uma whapena, al whamoe i o le tātou visa, yes. We all agree e tauna whatūlanga se me whaingo whirwhia i ngā tangata. O si tanga rewa i ne o le whamunianga o le tensione pita mātua. Tau se lau mo i nātou ono suri me tau sanga o le alore whitu sikuru. Lima se lau mo maua i le masina. A le mata watu i le whamunianga rewa maua ne i le taro le tupe le masina. Le launga tasia uma i le toru se lau. Ma le whamoe moe. E whato a whatino si tangana mo le au whitu sikuru anga i le taro le tupe fok. Ia, o le whaamoemoenga nā umana tau tino le tunu. Ono su 5 tōru se lau. Whitu sifulu 5 se lau. Ia, e meri whautuanga le mtanga luenga o tupe ino whatara noa le tātou paketi. A mata whaatino le 3 se lau lau tasi e tangata uma. Mai le 2 se lau tā la i le 3 se lau. Tātou paketi lo lua fe lufu rono lufu fitu. Ia, se e lore iluma le tai 5 se lau o le al tangata pensiona. O whautuanga la le tangaro mo tupe na malo. Le o mafua e una le patinoina le 5 se lau lea mo fitu. Iyo e. Po le ala tau rumango le wa umana tau tino le wa mata. A e tātou te fua le nga whatia le teimine le valu masina leu wana le valu masina leu tātou waluai. E voi sa pisa o mai le ato le 2 miliona le entau 2 miliona momo. Le valu masina le tātou waluai. E le mawhaina abatu le 2 miliona e le ator su 2 masina o le term o le tātou tausanga. O ina pui la sa titilo. Ilang o tātou e amana ia whautuanga i la tō loro kea kupe. E whamele lau amata. Tātou amata le toru se lau. E a ma le whamoe le si paketi le so nei e whasolo le 5 se lau tā la mo le fitu su tausanga i lunga. Lau whio atu nanga le whona whaapai. Is a long level mounted to full of at the time. Yeah, I for you or la mona to we final ring of one and we see the Chinese it to do my Chinese for money no white. The to do Mantua o tau o le whata a tātou o le o onga o le whasuia ingo whainga malo. Ma le taimi wa mai le sirima tausanga ma le taimi o le sirima tausanga o te leo whainga whaavai le to ilo ilo wa si i leo whainga luenga le malo ma le to tolu i to 5 i tono whona whaavai si i whal whainu mela sui a we komiti i nu ulaiti ma nu te tele o le no nofo ale i a nu ulaiti le sufa sui ala wa si i sui o nu te tele se furu lungam ai se ai le tei lava tu fale na ia fatino ngalbenga fainga fa vai la ia fata til te mini u fa popole sto do to no committee fon va vai o e martanga te vai tupe e martanga te vai polo ke ti martata so son o mena na o mai tato fata usanga le na lumana ia o tona o mea ina ia mafai ona fa popole malo si anga mar capability mar capacity tato fon va vai ia mele si mea o tulanga ia o onga e te tau ona i le taimi tau e o mai e komiti fono whaamai o lal me whaatanga o lal me le whaatanga e vola whetu nai pia o tau e fwoi nai me le spepa le a le mtanga luenga e whetu na i ai le whaaturangana o mea lena whaasolo e pia ono whai atu leta pena me le a wivi ato o mtanga luenga fau e ese ai lava le poloketi mo le atina e tu malo ese mtanga luenga o tina i le tu e whaangoinga mtanga luenga o tina whaingo mtanga luenga o ainga e a fia mai tina whanau tupulanga talavou mo tangata e vai e se lava le tūlanga o le poloketi le 5 se laulanga o te le tele le tūlanga o le tupe whaanganga mo le poloketi le o lau whesiri maila le tūlanga pe toe pack pay umatangata o le tau te haru transition o le mele uta pena le teimi nei po ai le swainga malo e tūlai malumana e le toe motu
na ala na ta ofi uma temini sei lau li liu po e whaafena lale results o mei na whai a mai uma wha maunga uma whātau sanga le nau numa e nei wale lei uma na meo le wha au le watu au ma le whai ngā mālo le Lua whelu suono a ua manatu e tapena le temini nei po o ani ai ainga o ani mere leipe o no whatu momo whai o a whoini mea o wha le tonu futuna. Just to confirm, whamon mole lau whiunga. O le transition na le alo temine au taita I whono ai isui. Wile isui a CEO sa iai I a manisi tangata umo tui whavansa. Just the kai whono. O lau nā mai tau atu I le swinga le nā mai o tangata lea na apalai momo. Nā le lua wano forward to e whai. Tanga luenga tupe ma lesi tangata poroketi e lasa o whaalongolongo ti. A whaka o maingingo uma pe a tera nore soruru. Malama le fata a tali mo lau whiunga whamon mole. E au tūranga tatou pāo. E nisi lau whoisi mai a suma toi be o amata whoiona. Toi whoia tu whoi ringa tu. Whamon mole lau whiunga ko nasi tūranga I O le tātou pawa, o le lava e uncertain le tūlanga o le tātou pawa. Mantua voi o tau o mea tau telu le temine was a temporary le nā mai ne iafi e whātatu I fuloso. E tauntonga whiti il mea tupu ta, le mea le na mafua le whawhita. Mai tasi le nā mea o mana folo e le sa ave minsta momo. E ta tauna whaisusu e ngan mene. Somebody has to be responsible. Ele tau ngō fia le sui e ingo pao e nā mai neo ma le temine le tau te risi. Aua le anga o makako wa fia lua le pa o ai langa le anga. Lan mafuanga o le whai. Lan menga le whaingi maintenance. Oi tu wai. Yo fo le afi ren o fatu isa vai. Oi inga kongi al mere I ko kongo le afi. Ele tau na tu whapanga e noa. O afi lau tau se poroketi ese le tere na whai. E ta tau na matua vai iri leipo lale ua le ngole watu au fo I mai. Pili tala no le atu le minsta a whai lau to e seku mele kaimi e leo se me mautu. O le tātou te anga I tue whare. E toi le lei mselonga koe le lei mai kai fianga ka kolo ka koe seto. A le whai whanga I oi lava I eisi a tātou outsource I mei o solars. E ma mei whanga sole tau soani mo te minne. E se ilonga e umare lei e tapenanga o tele Europa o whea I te minne so ofisili lei. Minsta ngalwe. Nō inga re au mai a fia na whātau mai. Le au mai e mai lo whapi ai e se a fia na nisi mai. O tele o maua e tau tersa o tupe o tele o maua po where lei te stili te minne nei. Se I o le vai aso o tātou whatal te noanga. Wale o tu o tātou whatal te noanga every Friday. Sa whai aso ruru uma se umar ka peneta. A uma nei a suinga le wai. Uma la sururu a stofi as whalele whato a whaile tātou a tal noanga. Se I o la sovalele so ususu ea. E na watu ele stari manino. Tau whiunga whamon mole lawa. E ele tatou wa a sa fofua I le kule mo watu ma taulanga e au mai whawhenga luenga lalo whala kutonga wa Samoa. Mol vale o mi whanua sa lulunga. I on wa a le sa whanua e pui atu manunga o le teita I ranga whautuwhai. E whape le sa ngale mule wa ale o I te awhai wa I vale o sa vai mauponi. Ia e tau mai o tātou whainga malo. Ia o la se fina ngalo pe o lawan au mai le wa ale. Wai pe le masi na fōne fōfua e tau o mai le wa. Ia, whatu au manino le mta upul na pēo le soluru. Au tele I maua le pa wale mea na o whaalongo iai o whaipea le vairi linga o saunga le mu. I le tūlanga e langa e le tauna na tātou o mate o le vainu e le stamai vainu tātou vainu. Whai asi so wao le vao apolima ma savai. A se I o tali atu le mta upul na pēo o le so rele. Tu mai wham taupu se o siri le fionga le minista te ua te le vawe atu sa utali a o tere I maua po lal tūlanga o ye. Ia, o leanga kala ko ala vango na ngu maua o ko whai ki o iana naima le vaenga tau fiofi o tau. Ui o lea, ia, e whapenal tātou ngā luenga. E tātou te whewha iria I lava ma tātou tranoa mwhasoa I tūlanga sirin tāna whenga I mole. Whamalmala maina o lau tōm tā whaioi.
Pe lava le aso au tanga vai am lau whionga tamai te presidente no tō wala awa tuaia o te sau tato whatal tano. Na o hau walta i tai o le vang whao whaino mai. Ona o te whaalolongia ma ualo ia le basenga o tustala. Ia ai pe o tūlanga na o la po isau tō mai tau le soi lau whaaiunga ua whai. E o tele mana o e a vea le whaale tonu e tasi a fia o mai o tau. E lava tatou talanoa malamalama mto mai tatou fisirifai talanoa o se na te lea mana ia lo vai mana le whaaloalo tūlanga leo sau whai il teitei le malo e tau whai na whai se tūlanga tāwhenga iai ai le vau ia ilo tō pa ia malo tō mamalu o leo tatou mafuta tala le banoa tatou whiro i vo i nei tau le whae le aswari le asau nei ia matali atuai nisi tō fisiri o le mwhai ona o tali atu o no lefta o taunu mai ai mori le ngang whaftai tele ia male malo le tatou au tustala ia mi se foi tūlanga o le lau tō mtawha ioi te vise whasala lau le tatou tunu i le ta ia foi whale le fio atu o le fionga le whaolulunga le tanga lwenga i Anfili me se foi le fionga le tamataua ana i ananai ma le ofisa ia o lo tau mwhai pēr tau te amana ia le tatou press a foi ni mtau ia tau fiofi mai se release mo atu na nai fta release o tau ia pe tūlanga lava le bata puia ma le va nonofu ia le manua e va veoso ia ma le manua e va veoso ia tūlanga na o lo ia lau tau ngā luenga ai mori le nganga whaftaitele lau tau a fio mai tala mai au tapo inga si o tātou atunu ule nei foi vai angole aso ia la se upu a tau la ulu ia whafoi mai a mamuenga ma tūlanga o le mori atu le whaftaitele o mo voni ia vanoa taua tātou te whelo iai ma whasiriwha e tātou talo i le atua e whaai nisi aso stele wha o tuai nei Port Kalame alo ia e o le taimi ma le teitai o le malo wha mamla mai taupu umolo o fia wha manino wha malama mo si o tātou atunu al nei tula wha soifua ia manuia malo longo le fiafi to wha soifua